isi press meet padonang punitum kese yang mong singwai penang litum nang kiton thek pachuro lo sela bang solam theja je prang litum ini pachini bangke litum kese rupli tatulo sipu bangke presiden thomson pitolo presiden Jengkro pen ke Samson la pumer Jengkro la nong pho general secretary ma dolo la pen ke po Samson teron pen dolo vice president dolo masih dugi phana churo lo nili pang chengi po lam thei bangal son je nitum labang so pini an kaching rum nang kok alam thei bangke kicheng ye bangke la son lo tum hadak man sapo nili brief nang kok po je mathalo je Pawan Kumar Roy kheruni pen MEC alang pini kopili lo kheruni kale kopili MEC alang Konsil sisonong ardidun lo hala so pijar along le puthak alang tum safety puthak kosong si dui mala arjulo lapen thu pinangan wang thu chor phibang ke RNS kosong Indian president tong dun lo la stame alang tu makhai phangman dak pijar along permanent settlement ke padoji phang bang so dam lo nasi ni tu mathalo ang ding dam bom lo tum chinyo la tum claim bom lo Indian president phan chitong nong lok pani tum tame ka dak pinangan ka beng long asong tame hala ka bijut festival taralang so pining goren jubdut ki bang hoji ka chitong ri pada permission long lei pat alang dong ka chitong nong lo la bangke isi pilo network mission ba laso asong pinang lo bote ki pachun daji phan ta angring do lasong si theglong wai la lo bulote itum chisong nang pu poramu pe jini tum how to chingbai bode de lo chingbai tame di tum an si claim polo tame ala bang suki claim long ben bang ke kheruni long ben dolo kheruni dead pen bang ke api dongka pen la bang so nang chiru hur bang ke lason di tum akar bi lo chari asong laso bang so tum ki phunang kok alam the lage kadu go chini lo karbe long rat mas chini lo attack kadu go dolo la pen masi abang ke pinan bang ke bang crazy hosud paching bangkri si abang ke areng hisu dolo masolo gon itum pachi thang kadu go be phanda ben dunai pu media korte phanda nitum ke hang pondo alang tame kadnang son dolo la sopen bangel itum is ajat punon ta itum non por social media kadu go isi viral la bangke sitame hada ki photo bang ki claim komani pu sitame karbi tum si ki phok pa jani karbang long rat si thut pagla dak bang komani si ki claim komani la so bang lang dam dilo Allah bang solang lamde palam the bangke je karbiang long 6 to karbia din karbi mithang si bang nang do illegal kun long si reng su dunang ko son la so sentiment ke do joni si thut pak lo la mi olam lo la so posi pinian bangke party alam ka do chiku pen song lam chiku pen si thut pak sing nong pute chi song bom lo la pen ke government phanda na presap do nang ko lo je kaching bai phanang deng wang nang kok lo se 19 la pen 20 la bangso ka chingwan deng ki government pen thik pon lok autonomous council pen asi hala bangso ka chingwai long stame la bangke akimang dolo PGR la long lilong bang eviction nanggi la ke akimang ka chingwai ta non pe pinap kan iri thala lo la ke eviction nang po la lo pujun jita asi pinian bangke stame la bangso ghotona do det pan jane karbeng long masi sentiment lo aning jang je lo arbeng long rat masih pro pakla anu tin se leadership anu tin si GN rep lo je mas tami karbeng long dang pi masih ikir klak lo som do goglo amala sopen bang ke itum high secondary le metric exam la so ke do apora ki sung do lo ahok lo si tami bondho ke tuma song pen ke pilong le lo goi phis tami bondho do goglo patu mi han tami nili jongjung pen bang ke pakliar lo bondho bang ke pilong le asi komani stame bondho bangke pakhuli nang po bak kumene gari motor ka chijeng do pustame patekdar dun nang nelo nema kali bolote denga prek dam juilo bote don ka chi song ko pimai tum ke pon thi hor sang denga itum pon thuni daji laso situation pini great to del of the pon thuni daji laso hormu dolo lasi pini ban bangke ilidum do thura pet lo bolote itum do pet na isi message palithunang lapen ke samjin pe chisong pon thubom na stame dum hala bondho bangke dum konane dukaning hab nangji konane basoloi long le hala bangke kadu ita hala sang deng bangke claim nang nilu pusini tum chuning di karbeng long rat phan pa chuning di bangla hai lo angi phai bangke lasi
pulang di present secretary tum tadi paninggi kadang di balang ano media korte tum la pen media kilang a korte tum da na phan nili hin pen ka chsong kadam pajero pininil tum la so press meet kang lia bangke dam tang tarik kre pho phelang pialong kese atum democratic arona teng pen ka chsong la so ka chsong dam pen nang chiro yo no hot phelang pialong a ghotna la so puthak pen si nil tum pinil la so press meet phalo pini hala so a ghotna chplang det pen Karbi solang do arat do an ning isi ke do thepot nang litum media thengno pen nilihin pen ala katto gabe Karbi solang do arat phan ning isi ke do thek ning isi vet puga chapaklang thepot nang litum thengno pen nilihin pen ala litum phan kachoro pajir do lo pini la so dim long nili puduning tum bangke hala da bang parnisi jarle punan kse atum arrange so deadlo pulam siklang areng ke so bangke la ke KSA pule areng so lo KS ada bangke Karbi pu areng so lo la pen ke Karbi pu chota gali hala da bangke democratic around ateng democracy se areng so lo pu sinili pu puntung lo asi democracy aphan la son ke tega bangke nilihin pen Karbi lo charli asong hin pen bangke la ke condemn lo pu sinili na to mathengno pen pudun lo pini la so ke condemn long nili pudu aru puduning to bangke ladang non adai ke do tum bangkoi raisi adai do tum do pola mangi arjulong lo la bangkoi raisi ang bang pen bangkre ner ke ban ke neblong lo pusipulo la si bangkre ner ke la aru bang pli ke neblong le do la bang pli aphan sidame nep thu pen alang litom phan arona teng pen sodak eng signing pusinili nang lituma thengno pen nili puduning tung pini la so dim bangke lage jarle ponan sita la so root cause bangke la so root cause bangke adage PGR vijar along lelo pot pusi hal adage klang lo PGR vijar along le alam mesi la so ke klang lo pina posi PGR vijar karbiang long arlo ko an area doma pen ladak tribal sidoma non tribal sidoma la so bangke government me sidame nalitom thengno pen li chuning ring tung bangke government atum sidame da bangke white paper me paklang nang pop sini lang tum thengno pen puduning tung la so dim no ni puduning tung bangke dak ajale puna sita la Karbi anglong non la hai ghotna ke lage non pen kali 30 years aprang mena Karbi anglong arat tungge ba movement a period pensi la daga bangke target dolo dage Karbi anglong la sodim dage biharis tum hala aprang mena non dakido bihari tum gali laga tan menge ba bihari boge lage ho 30 years aprang mesi ke pang thekdo aposi non ajat le puno latum dak dolo latum 30 years 40 years do lopu latum le chipu pusita latum nge residence ke dak kali lage ang tan me ke bang binong potsi latum phan ke prabjin pen uthai nei pusi na litum a thengno pen nil tum puduning tung lo pini la so dim lo aru nili puduning tum bangke ajat le puno sita pini Karbiang autonomous council pen alang litum initiative ke en pen non tarik kreser kep la pen taring koyarni alang litum song do ana phan dak party do ana phan alang tum ke pha do lo potsi la so ke pha long sitame anutin cooperate do nang posini lihin panel tum thengno pen pudun lo la pen la so dim positive klang po posi nili ning ke theta do lo la so dim lo ru ni puduning to bangke ajale punon sita ilitum non ke mek prang lo da bangke PGR vijar along le along bangke la da bangke ilitum non bangke la ke klang dak lo potsi la action bangke government tum en vek nang pop sinyal tum thengno ben pudung tung la pen la so dim along non ghotna jasmet pet Karbi anglong arlo non soluk sodak ke do dite je phan mon samben ke do long je phan ilitum ajan non sitame normalize wan nang je potsi ilitum penan da kachuningria arat tum do penan theng ka chongdoi arat tum do penan auto ka chosolai ben chenglok penan chojor cholang ke choklem tum do han ke chojor ben chenglok ka do we ilitum arat tum penan ka chuningri do potsi alang tum han relaxation pinai polam do potsi la bondho bangke ilitum un an pena bangke la tarik kreser ke pen tarin koyan aparman ilitum bondho ke ladage withdraw boy kali sita la itu manutin sita me da mon sam ke pado ye phan bondho bangke ke pasik sak sida je phan mani dukaning pu sita pasik sak dam dite je phan si dilitum nang litum thengno pen pudun lo chorolo media kote depan prangsima lo polo non talks ke doi dog hot
in note bahani komane third floor satum nang pa sik sak doni nang pa plu dunji kabor ido kok tai halabang so kapa plu da bang kala polo je ilitumalo monsam kapawe kala dak komane che chok che theng kok tai mene komane or lang no tum komana hem me kai dom chok tai mene hala hai pen bang ke ilitum cherok tok ding na pen ilitum chilang dun pamini athema lahai monsam avider lo pen pulo tangte ke chok che theng pen dang lok do hem rin me che kai do kok lo pulo tangte ilitum ka chingi ka chingwai ta plutuji la nilitum pena la so ani ben ke la so agorona phodet pena ani ben ka chesong pinia ani anlo ta halabang so akachesong bang chesong na ason si nang mandeji lasi ining ki pungke madulong tame ining ki pungke dolo bon tame halabang so ning ki pung along tame masapo cingrai dun pen ilitum lang dun cari dun pen labang so kecingwai ahong klamalong kedamagot kadok avis phans tame son kechok che theng la pen hemre me chakai po alam pene nane me kai dam chop la hai lama avit det ji phansi kadok ve solang do karbyang long ra phansi nil to hen tame chuning ri pon lo pasong taksi non kebangji nipai ingkoi hani to all party and organization at tumben amai dui halabang so amai along kumamasi alang litumlong suggestion kedo la bijar along le putha kachini dun do ma penia documents do relevant documents do de la hai alam do pulong te nilitum phan na pachini dame pini penama angbong penama un polo te pini angbong na pachini da tame la na pachini lo polo te nilitum hala bang supen documents do lo polo te nilitum hala pen en pon pensi hala so chingwai ang klam long sitame nilitum paklang nun long po aning je besi nilita lam ting kong Agency Karbilo Charlie Song Kedon Hampang pen bustame tarik ripo jitu nikila Karbilo Charlie Song a members atumapan biharia khai atum labang so nang ke attack do na putha ka pot bang ke condemn lo laben ke law and order laben ke district administration atumpan ka chuning ripon kang tung alang bang ke alang litum phan labang thli bang pho non nem long lelang bose pula si prop jin pen latum alang litum phan ki di ka tar li pen alang litum ko nasi do ma labang so trace pen si prop jin pen latum phan nep ingnang si ke sudak labang so kang saya bang alang litum phan pinangji number 1 point number 2 point bang ke Karbilo Charlie Song tumben ka chuning ripon ni bang kang tung bang ke itung kacesong bang ke piplut ka nangji piplut ke nangji buai pis pusida me itung pini violence kaje theng kaje job hem rit me kaje kai kaje thu kaje thar la pu bang pa vidyat si ilitum democratically la bang so kaje song arona teng pe na bang ke ilitum pe juje det nangji continuous process nang la bang ke kaje song bang ke athema puno itum Karbilo Charlie Song atum habhana bangke kheroni seriali long bangke kedam tang tarik krip pho ani kang samle ke attack chonat alam kalilo KSC atum han non pen batai ke thom attack alo ladak KSC long pho pen ke song pon hut ke ban la bangso kang kir pon hut busna me KSC atum han ke attack KSC atum no ka ju pen ke katnan konani atok atia tawar pen ke katnan la busanda dolo KSC rich equipment heng tom atum pen autonomous state aputha kache song labang so ke ban hut pusna me kheroni seriali ke komentunia ni da bond de dati la so bena jo kesi richi ke me theng tom ben pusna me labang so kheroni seriali long ke pa ban dun je phan labang so kache song long pusna me kesi richi ke me theng tom members atum pusna me atum han ka tag dun apuson pusna me ke dam tang por hudolo la penalty 15 ani kang sambang ke labang ke third time lo labang so third timer ni bangge litum chetek long dak lo je KSA tum hansi a hem along amat KSA tu mate karbia khai tum a hem long ri long amat along lip hilang along amat si litum han nang ke theng nang ke chok labang ke KSA tum han ke theng ke chok mate KSA tum han ke lang rem la pon chok khali de do labang ke karbia khai tum hansi labang ke nang ke chenek pinak lo pot
nona phong ka che song abang ke ilitum la bangke la bangso PGR long le lampen se nang klang lopot la bangso PGR long le lampen se KSA members atum mate karbia khai atum ilitum nona khoya bangke ke phunang lopot la bangso ka che song bangke PGR la pen VGR long le East Karbiang long West Karbiang long pan ma ke tu tribals la pen khaibarim tum kalidet ke do ati malong an pulutang te itum tarik krisir kep la pen tarik koi ni kaching wai la bangso ni alam bangke Karbiang long autonomous council pen la bangso alam ribek nangi pusi KSA pen la bangke jong pon lo jong si alongso la situation ke pang sama phansi claim chot mate pine political le phansi claim chot pulatang te mo phi la bangke la 20 year ni kaching wai jong si fruitful kalidet potang te hala so phi kaching wai bang jong si fruitful kalidet potang te Karbiang long pan so se kache song hir kang tang dokok pulatang te la bangke Karbiang long autonomous council atum se adai che ening la bangke akhema ni lipulo nona bangke nona por hor bangke akan ke menaya por pulama bangke asama long rielo ke do ana students organization atum indigenous mate khaibari ma students organization tum pen chenglo asu pen chenglo apsu pen chenglo all the master students union pen chenglo AJYCP pen chenglo kaprek pilo pupho la asam long ke do 30 students organization atum kang tangkring students organization atum busame non na phoila bangso ka che song long bangke alang litum jakong horang pen chenglo alang litum bidi sore pen chenglo la posonang charap dun non na phong bangke theglong lu la se alang litum phan busame KSA tum pen kachoro pora bangke pajirik lu lasi KSA pen kachoni pon kang tung alam bangke kaddo gobe Karbiang long ara da phan bangke government tum hajar le punon penap tarik kris kep la pen penap dik tarik ko ya farman la ninia farman bangke government atum pen Karbia khai organization aphan kaching sai la bangsor ni bangke nang ke hangar ni bangke hodik det lopot la ninia farman bangke kache song abangke itum che song ponangi wai fit pusame ing samjin pen democratically pen la bangso kache song bangsi che song pon chot nang pusi nilihin pen bangke chuning ri poniglo lasi nili pen bangke la pan sinon mat lam thi pe klangon social media no pinaan message viral to Keruni la pen hagal hat abang ke national party mabot bank tapi la tum claim hai ma tapi nang tum kupilo la so tak presar di bidji eviction claim hai eviction alam lasi la non taring ko ke chini po hoda kopi si ke man nil tu diman ma ke clear kat lo ma de eviction ma ke dapat claim na po lasi ko la so ang bong pen kopi ko son ne ke kola dak si chini po te bolong kani ko si chini po lasi tum ning ke do ma la bang so ni taring ko ya ni ching wai ji walang eviction rate ko ining ke the bang ke do ta non ma ko dekhe de lo bang tema kola decision making bang ke nil tumari de ude lage authority tum se pida election do ko bulongte election a PG ma mate aphang ni nang tum chikro to ni ke chikro mane isi time frame of phan mang sinil tum bor ibon bomlo same isi procedure do legal procedure do la official sitame ta apor da nikani si nengi puan ba ke nil tum ta chekro dum te hilan ba ke tali sa aphang ta dambong lo mo puan si la so koi lam dak ti mati si non suluk so da porle election de tima election ang le la ke alang ditum bistare gani ke eni da klang dak po chini po Sita nang litu ma bang cikroi dulu ni mam ni election api ke ini tak dia roji pun so lam putar. Ani lasin nil dung asten ke clear namate kon ma ka problem un bolate nil dung ke puda ma ke un bolate taring ko ke ching bai lo taring ko raisi ke eviction nang po la ke sitame ke taman legal process bang ke do nil dung ta consalo advocate hai do man ta consalo la si process bang do to tame apor en o banke nil tum ta chekro dum delo la banke ko an ma ka prap la so la lagele isi nil tum han time frame mang na pidet lo te nil tum ta isi banke lang long po la ta aja tame nil tum la so discussion long si alama nang tang la non final alama
Nanti Pawan Kumar Roy bangke nanti tumahin berpasuning pada puima mati padunahin positif. Elected pinapon memang ke pasun magi ini deh because he is a democratically elected MSC kita alang li pan ke condemn pamelo atema alang li homosti lo masih la so kotona dolo sampai la so kotona depan alang li bangke insam ria sonsi na thailong alang li mitha ini initiative ta chen alang li visit samte la ancho ta li ala areng un pulon areng so tumlo anda me alang li chumri tam nang je polo tame alang li bangke la anda klaim ke la se la hai bangke ning duk pi alang li ke klaim mang la bangke chok se ku basi ni ba Nanti saat kedam tang kami medical college long just alam li nama medical college long aku tak long so tum si 90% ke forward target ang hoy long ading pupinang kasi song dumutak song kaprek ka song pen so pen kaching wai lin dolo himanto bisu sama gymnast tar mata pon nanti api na so alam lagi samri so sitla non tala sondak tak pupinang kumahin ben kupia step aku deng jing in summary an ke kali hula so isi ke chingwai dolo dak stame hula so ke nili methang da present kali hala dak nili phan nang pachini dun ateng kulong te juntu government juntu arul hala so ateng bensi pilon la pensi tame la anso sesi la dakpen bangke local candidate teman bangke penangan job on lo pusipu pen isi penangan dimlong bangke ala pudang palam ko la kibatun pilon po vacancy le to kok tame itu ma candidate bang abedet sonda theklong asia hulan bang apia abangke nili pitang ta tok song dun we pon nili tala so hormu bang la anang than tek de Thank you, sir. Sa Telegram sa social media long pinangan teglong ka viral do alang li kaprek ka rating ke do adim alang li pinang dam kan check dam son teglong tapi pinya ni anda ironia hawara long tam de so tang ni tumahin ben pilo alang li dam nang je polo alang li no da so kaba politician lo leader lo muthe pene instruction do kok ma bu phancho la wang ni lunda punun dekte dal because he is a political leader right now so political leader atum kopisi ke claim da mi ma bangela la bang punun dekte dal because alang li apen attack do kok la mate asi ama punun dekte dal no 1920 ar jingwai policy so jingwai long si election kan claim ji pan fruitful fedat politik na tum hin tapi step ini. Nel dong kala mo pan pu continue boleh ya. Tangke non ke na to kesi rupli da dalam petsi to do kar yang long ara kar inai ke kesi chingrum nang ji pula asi nang tum na bang so kesi ke chingrum ni phan pilo pui Nel dong ke already thanu lang pol ta nang than de puna de ro se nel dong already tetap phoi one round chingki che wai pang cheng alo chingki che wai pang cheng ro la so ang mong sing non ta la so non ini rapeta la so siariza lo hang thek lo si one step further pule nang le tum ning chi binot la ining the big la da nel tum korte ang se lo pu nel tum la ka che ton pang cheng lo pulon te tawari si kengkam ka che jolo la ba ka to ko beta ma thauning si hini alam to kok ta la mene ta khola bang ka pa chunji manta nil tum on proses pon tetap cingwai lo non ani kang sampai cingwai do tulang non ani kang sambang ke non ke bang ji khola dak ke cingwai lo ko pusi cingwai nil tum dak ke se rodoan bang ke nil tum ke plut jampu alam ke pakang de lam thi si ben si nil tum ke pakang de last question nanti non dalam suka cingwai lo pinangan sosial media lo ini nason ka teglong do mane kacing waya lo ngani tumhan eviction alar kupini alar ben kupini nani tumhan kelar dia so No compromise. pilo No compromise. rat tumhan ngi bide ko La kemo pe hage la social media ka duga hobo munir tumke negative positive do kaida negative kiri lock tunga do la ke jutun ele sitame la banke mo pe na lo hala banke nitum akiman kopima la ke mangwet lo pgr along le long ke eviction le nang hola hena Mala presiden hula nangkar jual karena ni cetelo po ni nang reply la so nali tung kupi tong nama thai ni hai stamen nili bang lason ka believe dam du kupi ni son ba ka kam claim lo ten de joy ke joy wan ti pini nang chak na ti son lo te chun je de ti stamen non phoi phoi la so ko chi song long
ke claim ke dam hedi pina an joy wan sini tum chi thai dam lo for example DCSP tum ki cheng nang don ni aholam lo democratically karna do la son pu chup che stame ap phil bange nang tum chi song sini na polo de like silo unofficially nije je ni polo stame insi ni chipat heda pola kar beng long rat pat ini chipat heda we should be always optimistic di kalima bata ini chipat heda ni mati di la pen lalo ke atumi nili tom president sar mer jengro kan nije dagmat ipil lo polo kes ing sivet dona biar di pulo pini do tulong rapet li la lata insi positive sign ma pusi nili mata da la pen insi ningi che thera hala kosalo bo ilitum authority competent authority Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan halata XKSA halata la rup hi rup yongsi kaching room pen yongsi ingsi pilita ingsi memorandum submit pa kaching wile pulte alang lita inut khai kaching honomuni report nang claim iwegi map sini litum ni che thedam de komane inut damwong komane song inut damwong ba claim kida thai stamin lasi nili tumbang ning che thedam mangan la kedo ana song kedo ana KSS ching rup pet pen ki taplo ta deng di alang lita aning nang ching sami alang lita la so sai bang claim lujima pusi nili tum ning che theda kali pulo tang de non jong si akan me jong si claim ni thep lote so PGR kai pharu kai suri da il tum pachunun il asi nili tum bang on behalf of Karbi Student Association ke Senglong point pen ba alang li tum pan honorable CM Dr. Tuliram Rohan pan bang ninga klong pen kecuning rigang tung bang wala alang li ning thit pi alang li wang po mit nili thon meeting na hang pen nang claim pi vek po pusi ning che thedam thank you la pen Karbeng long rat tum ko an man non kes englong po office long kan ma ke songan hala kirni long kan ma ke songan Kar beng long ratum na support du no po ninga klong pen chorop lo la pen kaprek bangke mo pen president sar tum nije bom lo asi la pa so sinang chira mun tuta pusi nili tum bangke ninga klong ba ko chuning ribon chulo KSA ka ching rumah putha ke dam tang patumi me KSA long ko pe pachini no pe no na pachini sinang tu hin pen ba lake mathano der delu bole mathano athema kachit ton si ching kachit ton sinai mati chiton ti posi chingrum de khedalo target by civil ko kachit ton dolo bolete close dolo bote lage automatically chingrum po lagsi the moten na present pula isina process do ko time ne asap kidar ta me der delu bole mathane la ben sir isilam te chuni ri non kesi rupli ka chingrum lo po ratta ning pathenang nangli tum rupli tum ta chekhan chi pi pen Kekhan jo kalilo ni jo. Kekhan jo dunge yo. Dunge. kesi ka chingrum lo ante Jiru po. Chalo ande de. chalo bon bang hedi na so bang ke kadu ko tani lage padigdar dulu na Pasik sak dun na bisa message pi bang hedi Main students tumhan hai. nang dukam dame pakhodi tum kote pangdian sila solong bang ke jakong orang ini ben bang claim dulu ni pusi ni aku chini nole bluetooth po kamera po chorolo